Ya murakoze nitwa Rudonga Desire ndetse nkaba mperereye i Kigali muranyumva. Yego cyane duga ku ijambo. Okay, murakoze. Igitekerezo nashaka gutanga ndashimira cyane cyane Profesa Nibashira kandi ndetse na Andre batugejeho ibitekerezo byiza cyane. Nibashira kandi yaduhaye ibitekerezo birimo ubwenge ndetse ku ruhande rwanjye mbona bidakwiriye gusa n'u Burundi ahubwo bikwiriye akarere k'ibiyaga binini donc turimo. Ku gitekerezo cyanjye navuga ko u Burundi ntabwo bubuze ibintu bwatuma butera imbere. Hano umuvandimwe Andre atanze urugero ku Rwanda, wenda ntabwo ndi bugaruke wenda ku Rwanda cyane, ariko u Rwanda narwo hari ibintu rwishatsemo ibisubizo ndetse rugenda runarebera n'ahandi kugira ngo rubashe gushyiraho vision ndetse rukanayubaha. Ariko mu bintu Profesa Nibashira kandi yaduhayemo rwose ingene nakunze cyane, bizanafasha gukomeza gusesengura aka karere, nuko ibihugu bitoya ubwo twavuga nk'u Burundi, u Rwanda, Israel, Qatar, za Singapore, ubundi kugira ngo bigire ijambo ku isi cyangwa se byiyubake biba bigomba kugendera ku bintu bitatu. Icya mbere ubumwe, ni ukuvuga ngo leta ifite ubumwe. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Iyo leta idafite ubumwe nubwo mwagira gute igihugu kirasenyuka. Ni ukuvuga ngo ni amashyiga atatu. Ishyiga rya mbere ubumwe, ishyiga rya kabiri leta igomba kuba iri discipline, ifite inzego zikora, ifite institutions zikora ziri discipline. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Ni ukuvuga ngo irwanya ruswa ahantu hose, shyiraho ari ikintu cyiza Profesa yavuze ku bijyanye no gushyira ibintu mu buryo buri digital. Dufate urugero nko mu Rwanda, ntabwo njye niba shaka pasiporo nzajya guhura na immigration, nyishaka ku cyo bashyizeho bita irembo. Ni ukuvuga ngo nkuzuza byose haba byose, nkishyura nkoresheje telefone yanjye amafaranga, mu gihe kitarenze n'iminota 3 immigration igahita imbwira ko ubutumwa babubonye. Mu gihe kitarenze iminsi 4, hagati y'iminsi 4 n'5 byose biba byarangiye, ngomba kujya gufata pasiporo yanjye. Cyangwa se urundi rugero rworoshye natanga, nk'ubu ngubu leta mu Rwanda irimo irakura abapolisi mu mihanda, donc traffic police, hakajya inuza systeme ya AI ibasha ni ukuvuga ngo urenze ku mategeko y'umuhanda ahubwo yikakwishyuza, ikahita ikohereza invoice muri telefone yawe direct, ugomba kwishyura mu gihe kitarenze iminsi 3. Ubwo aho ngana nashaka gutanga urugero mu bijyanye na institutions, uburyo ibihugu bito bito byagiye bitera imbere nka Singapore, wenda ku bantu bagize amahirwe yo kujya yibona, cyari igihugu abantu batatekerezaga ko cyatera imbere, ariko imyaka ikimaze ni ibintu byatangaje cyane. Hanyuma icya gatatu nakubira muri izo nuza ibintu bitatu, amashyiga atatu, nuko igihugu kigomba kuba gifite inzego z'umutekano zikora kandi zubatse mu nzego zose, ziri discipline, zidahutaza abaturage, zikingira umutekano w'igihugu. Naho kuvuga ngo Uburundi Imana yabuhaye ibintu byose byatuma butera imbere. Uburundi buza muri top 10 mu bihugu tujya twumva bifite amabuye aboneka gake ku isi, terre rare. Uburundi Imana yabuhaye ikiyaga cya Tanganyika nita, kuko Uburundi buri enclave nibukora ku nyanja, ariko buriya ugiye kureba Tanganyika ubwo bakayibyazana ikintu kinini, ni nk'umuhanda Imana yabihereye udasaba entretien. Mu gihe indi mihanda yose ibisaba entretien, umuhanda ubahuza n'ibihugu byo mu majyepfo babyazamo umusaruro cyane. Ku giti cyanjye nkabona ko Burundi ntabwo
bwabuze bufite ikibazo cya ekonomi cyatuma butera imbere, ahubwo ikibazo cya leadership. Noneho ngiye akabazo nakwibariza nyuma kanyuma, Profesa Ntibashira kandi eske mu myaka 10 iri imbere cyangwa mu myaka 20 iri imbere, arabona Uburundi buzaba bumeze gute? Ni ibihe bintu by'ingenzi byihutirwa mbere na mbere mu myaka 10 mu myaka 20 iri imbere kugira ngo Uburundi buve aho buri ubu ngubu ubashe kugera ku ntego zabwo zo kwiteza imbere? Ibitekerezo byanjye bikaba ari ibyo ngibyo. Naho Uburundi ni igihugu dukunda. Uburundi sibyo kuba buturanye n'u Rwanda, ahubwo turi n'abavandimwe ko duhuriye ku bintu byinshi. Murakoze, murakarama. Urakoze nawe Desire ku byiyumviro byiza dushikirije no kutwibutsa izo bimwe mu nkingi canke byafashije u Rwanda kugeraho rugeze. Watwibukije ubumwe, utwibutsa discipline hamwe n'inzego z'umutekano zikora kandi zigakorera bose. N'ikibazo cyawe ndazi ko professor yacanditse aca kwishura kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Umushinga Desire yambaje ati mu myaka 10 canke 20 Uburundi uzobona bugeze hehe? Nacishuye directement igena ariko nishura Andre, biva ku Barundi. Abarundi bashimye kubaho uko kubandanya babaho uko babaho, Uburundi buzaba bugeze mu kinogo kitagira uko kingana. Mbere nuzeye la faillite d'un état c'est rare, mugabe bandanije uko biri. Nibaza ko ariska kwa faillite n'imishahara abakozi ntibahembwe, ariko Abarundi bagize bati trop c'est trop, atanumwe avuyemwo, twese turi ngaha. Nibaza ko byohinduka, hanyuma vyose bikazova uje ku butegetsi ingene azokorana n'incabwenge kugira bisiguye, bagashira mu kibanza ababibereye, hanyuma bakazana amaraso mashasha, abakiri bato bafise ubumenyi n'ubushobozi, bagashiraho uburyo les conditions kugira impunzi zitahuke n'abarundi baba hanze bagende bajana imitahe atawubiruka inyuma. Ivyo rero mu ncamake bihagaze kuri twebwe Abarundi, twebwe nyene dushimye ingene dutwawe uno munsi n'amagorwa, amaganya, amarira ari menshi. Bazobandanya Uburundi bwinjire mu kinogo, ariko tugiye twumvise yuko Abarundi bumvise yuko change mikenewe, nta bizokunda.